The Deputy Commissioner of Riboy District convened a meeting of all the NGOs in the district to discuss matters concerning the railway project. The meeting, however, was marked by voices of protest emanating from leaders of the various participating NGOs. The meeting, which was held on 16th November 2021 and attended by leaders of the NGOs conducting their activities in the district, appeared to be proceeding as expected, with the attendees participating enthusiastically in the discussion on the project. However, this was followed by a disruption caused by the decision of some of the leaders of the NGOs to leave the meeting abruptly, protesting the plans to implement the railway project in the state through Riboy district. The decision of these leaders to exit from the meeting was on the basis of the failure of the state government to implement ILP in the state. The ILP has been a burning issue for over a decade and has been raised time and again by the KSU and other NGOs and is yet to see closure in the state. The NGOs that participated in the meeting convened by the Deputy Commissioner of Riboy District were the Khasi Students Union, Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, Riboy Youth Federation, Riboy Students Union, Confederation of Riboy People, Hinyotrap National Youth Front, Hinyotrap Aceh National Movement, Garo Students Union and the Hinyotrap Youth Council, amongst others. Kumta mentagasi nakalian jami ka HYC Riboy District kumbalong narupasdang akabidi ber ka mat jong ka railway tamat ka ba shaibha ka ba ni juyakran nakawi ko pors ko pat kumbala mathahi da ka HYC sengkimi apo ka jingalam jong ba robot jong kharjere railway par sendam nilayo akawi ka jimbatha ka ba shaibha ba nakalian ka HYC Riboy District rujuk ke puar ke HOT sekini. Kat bangim pak iyo, ya ki an ki kendon, ki ban yada ya ka jinglong petang jong kajak kendriu. Nyimpak lah ya ban. Pediang ya kita kijingi keren. Habidi pak railway. Oi ni sungtu. Lada dei ba ya pahat habidi ba kani kamat le sem sungtu kam syu ya ban wan ban ni keren do. Henry ka jingwan jong ni nak kalian ka sen. Manta kasi kalong bangin place on records ya ka jing persya. Nyalapan pau Ahmad jong i ba ka shendi iba ka district administration kala shenia ini kini kongsan kubu syong kuno ka negasi nyalayo ban pau ba nakaliang kaseng ang boy kan urum ka ba syai ba pentir kami ya ka ILP ondal ada pentir kami ka ILP ya kita kiri gue ingin saya ikan hadir pak ngimong ba hadir dalam pentir kami ka ILP nyalap dia yang kata kiri gue lah kadi ka bukit bro lah kadi ka bukit mar ini syai ba nakaliang jong kaseng ondal ada pentir kami ke ILP kajinya keren kan sabut kan hadin langin pediang nengin pediang nikiru kinu kijing kam inserai kan hadin bana kalian seng menagasi nyalayo ban IT ya ka dorkas ya ka memorandum ba karshendi bat nginget bana kalian cungka district administration kan sa convey ka message sa ka government of Meghalaya but ika government of India bakin consider no it's high time mana kajinya keren nakalian cungka district administration kala persengap ini bakal ada kepo kali kapor bangi kum kibru gi hapan kat no ya kajing ya jongi ke kajak bentil tam-tam Riboy district kum ka sorkar ila pau bakadap bakajing ya ka kraw habide ka transportation Henry nyala pau ka basyai ba nakaliang juga kajak bentil ka ut berkalinyar bakal ade kapor ka bangiru it's high time. It is the need of the hour bangi kum kaseng kum gajak benriu nyin yo no ya ka ILP shisndon tikene gede gue message ka ba nyala pau na kalian kaseng sya ka bor punya district berkunjung ya ka North East Frontier Railway people yang suka ada kejuhat juridisi ya ka meeting ke balalong mentarasni terkat bagi officer na railway habe jenderal lang iba harsandi ila ya tai sibon dari jengkren halor bije railway issue Renre nakaliang kajungihi katung ka executive committee ke bangi asim ya karai baya mentahi nyimpat dang ya ka railway la ka railway ke bukit marbam ne la ka de bukit brio ring nyimpat dang namar instruksi ban pensingo si paiba bagi sokar jela kala de pas di resolution ko assembly ban implement ya ka ILP Renre hadu mentah asnem tamru tempat jam 8 ulang ya kita ki jingdawa jong baru kiseng balang tidon ko gejela ya mentahi nakaliang jongka kop Riboy district hi yang yang persya baik ya kerelwe pergidon sibun kui ki isu tiba kamtam ke khoj ke suba mau ke jingwan jong ka railway nang ke jing khoj
jing jaban ke ban wan ke jela ke jingi ya katul kan dek weh kimta ki bangin saya tai hadian khamba pat nge saya keren pat hadian dah ngilai song komiti polisi buat Senam Ribuan Distrik akan kasih hadian ba gila yawan sekarang ka meeting ka ba lafat dapat di office halor ban yakran la banta ka railway tenaga leng juga seng Senam Ribuan Distrik ni penpau ka jing persya halor ka jing temu jong ka sarkar ban wanra ya kana ka railway kana ka state ka jongi ka kum ka meeting ka ba ilayo ban yakran naga leng jong deputy commissioner ilaong ba kinonra ya kata ka rel kitmar Kandai nak kalian juga seng, hadu mentah. Kandai karel kitmar lane karel kitbriu, nak kalian juga SNM dalele rum Indonesia. Namar ngina kalian juga SNM ngi kuak shua bakin pentrikam shua ya ka ILP. Hane ka state ka jongi. Bat hadin kata insala ban yakran. Kata kadai ka nungrim ka ba ngiyang nak kalian juga SNM ba horkit hordang. Bang Indonesia bat ngin persya. Ya ka jing semu jong ka sarkar alor ban wanra. Ya kan ke railway, saya ke stit ke jongi. Namar ngio iba, hanya stit jongi ke an, baniada yang ini trai beluk. Kalong senjor sebab pelat, day nak kadau nak kalian keseng. Ngi kuak shua ba sarkar kan pek kan kami shua ki an, gilat jing ada yang ini trai beluk. Bat hadin kata ngin sasong perkhat agak bedai ba ke railway. Ya mentah nak kalian keseng, ngi persya ya kan ke railway ba kanwan ke stit ke jongi. Kumka isti bapa nak kasi ador ka subject material iwan poi hamne wan dia je persa lemba ketika jingelang ladolang dak ka North East Frontier Railway kapa lawan nanti ko wati buat pi mene ngilami bet no nak ketika jingelang wan kepau je persa kalong halor kanongrem kapa nagliang kaseng ka KSU buat kumju lang buat kini ki Laiseng FKGP, SNF, Barka RBF. Dan isim naduk KSU naduk kena ispak prapo ila paul pa jepsa ya kentiral buat kecinawa jungi kadi halor ka ingawan permit. Ban dadang ipet ha usnam arja khalai jindon jo khalai seng bat menta sauseng dinang bubet kecipsa kentiral mar bakat nimpat yo ya kana lain permit ban ulong hane po kajela ka jungi bat tri kamru kumju bangin yo I gangi ki nongilam jung seng balang bat kajai menru paiba ki jungi dalele ru yong em porkit hodang ya kaltirel bat lada ni poisane ka benta haba ni once ne sport DC office kejikli ngabu bat ngibu borok lang kalong kumno kata ka Megalia Resident Safety Security Act kabala pas da po assembly usnem arja ka saw arja khanriu bat yo I lomba jong ne ka an ka wei ka ba dong kamha kaba la bori kirang ba snong dumba ka district task force kaba kirang ba snong aman la snong nani ki locality kidon ka hok joki ban pet ki kot sla ki bru wan nabat andre hadu menta ni padi ba kaladon ke constitute na kaliang DC office sya kane ka snong ga jungi kadang ai luksa kom kanong po lane ka mauro lane ka umsning bat punta teter te ka kamsong nia lada yangi ki khot yangi man ni kris panglitiral ba namar ba tang ini an ni lapas na po kasit ka jungi kepada ka affairs jong kasit ka jungi ni pala ban kulong do long snamika te ladangi phaipat sia ka indong permit abang yo in ripungut ki MLA ki ba lapas ya resolution yo I ba sarkar India kampala ban ai ka jubab la hoait ni em namata ka indong permit te ka jikhot jongi ka jikhot joki menta lumba juka railway kabade hane po North East kapun pausai ba kamdan jumut kendiap ru namar kade ke jekhi ru abangan ngan persai pi belong ni nakaliang ke district jadi tang kita ki executive member hapo jong kaseng kimi bat kane ke jekhi ngai tu ipi nadu slam khat nai spa prapo bat unju nadu arja khatlai la yalam lenti ya kane ke jekhi lemba jong kaseng kimi te hangne ngi sotu ba lada ka railway lane ka Omshu ka DC office na po district administration kare kani kadi melong pai jingkhot na ka sarkar omshu na kini ka administration ka bangini kran na ka por bagi penpauru na kaliang jungi bangin ang pasya ini ka litiran